neza, tugiye kureba ukuntu twasha school cabinet muri SolidWorks imaze gufunguka, tuza file new part, okay. Tugategereza ikamanza igafunguka, okay. Yamara gufunguka, urugero dufate front plane tuyikirikeho, sketch, tuze dufate line tuyishushanye tugendeye muri OG, okay. Select, tuze dushireho smart dimension, dufate dimension hano dushireho milimetero 900, dufate hano dushireho milimetero 800, okay. So bibe fully define, turangiza tuze muri feature command dufate extrude boss bell, twe extrudinge kuri hano dushiremo milimetero 600, okay. Twemeze. So niturangiza tuze dufate fillet, dushira hano fillet no ku side fillet ya 50, enter, okay. Back, dufate iyi side n'iyo hasi fillet, control 50, enter, okay. Turangiza twongere dufate iyi side dodinge control, dufate n'iyi control, nano twagize fillet tuze dufate shell command, turangiza shell tuze dushireho shell out 1, okay. Shell size dushireho milimetero 30, yes, okay. Turabona ko twamaze gufata shell command, niturangiza tuze dufate iyi body sketch dushushanyemo center rectangle, right click tuyigire hano kuri for construction, dufate cycle, tuyishanye hano, select, niturangiza dufate iyi cycle duhodinge control ni, tugiye kumakinga relation tuzigire equal, okay. So dushireho dimension, smart dimension, aha tudimensioningeho milimetero 60, enter, okay. Select, niturangiza tuze muri feature command extrude boss bell, dufate iyi cycle control niyi, tugenda dukirika ku izi cycle, noneho distance tuyigire milimetero 60, okay. Twemeze, enter, yes. Niturangiza twongera dufate iyi body sketch, tuze dufate corner rectangle, select, dufate smart dimension kuva hano kugera hano dushireho milimetero 30, enter, okay. Kuva aha
kugera ku iyi line dushireho milimetero magana ane na cumi, enter, okay. Right click select, tuze twongere dufate extrude boss bear, twe extrudinge kuri mirongo, twe extrudinge kuri 600, enter, okay. So twongere dufate ino top plane, ako dushaka kudakoresha top plane tukaza tugafata linear pattern, yes, hano linear about, dufate iyi line feature to mirror tuzigire ebyiri, okay. Pictures dufate iyi PS, turangiza distance tuyizamure tuyishire muri milimetero 370, then twemeze, okay. So tuze dufate naho twa applyingeho mirror, twongere dufate ya extrude boss bear, right click, edit feature, okay. Tugabanyeho, then enter, okay. So ubwo igikurikiye nuko tugiye ku applyingaho materials no gushiramo utu tubati twinjiramo, okay. Tuze hano kuri material, edit color, kuri kano dufate material, twe turi bukoreshe wood, hano muri organic dufate wood, okay. Wood, urugero dufate iyi mahogany, okay. Then twemeze, yes, turabona ko twabonye. Reka dufate iyi body tuyisave, tuze hano kuri save, tuyisaving as frame, save, okay. Twongere tuze muri file new part, okay. Urugero dufate top plane, sketch, center rectangle, select, dufate dimension, Ctrl Z back, dufate center dimension, hano dushireho milimetero 600, enter, okay. Iyi side dushireho, yes, okay. So tuze dukore feature extrude boss bear, twe extrudinge kuri milimetero 420, enter, okay. Tuze dufate iyi top face, dufate n'iyi face ya hano, top face, shell command, dushiremo 30, yes, okay. Zoom to fit,
dufate iyi body sketch tuze dushushanyeho iyi select slot, tuyihe dimension, tuyihe milimetero 200, enter. Ok, tuze muri feature command extrude boss bear, tu extruding kuri milimetero 200, enter. Ok, dufate iyi upper part sketch, dufate straight slot, select, tuze muri feature command extrude cut, tukatinge kuri milimetero 30, enter. Ok, muri zoom tuyirebere muri isometric. Ok, so twongere dufate iyi part yo hasi, straight stroke, nayo twaze tuyishanye hano, select feature command extrude cut, nayo tuyikatinge kuri milimetero 30. Yes, ok. So noneho nayo tuza duyishireho material. Ok, dufate wood, ok, so nayo tuyisavinge tuyite body 1, save. Ok, so noneho tuze muri tugaruke muri file new assembly, assembly, tuze dufate browser, dufate za part 1 na body, then open. Ok, so iyi parties tuye right click, dufate float kugira ngo tube twayimuvinga everywhere. Ok, so ubwo tugiye gukora mate. Tumanze tubakingeho gato, don't save. Iyi pariti twayibonye, so tuze dufate ya boss extrude, dukande right click edit feature. Ok, edit feature tuyishyire kuri 360, enter. Twongere dufate iyi sketch, nayo right click edit sketch, tuze zoom to fit, tuyihereze kuri dimension ya 760, enter. Ok, twemeze zoom to fit, tukande hano turebere muri isometric. Yes, iyi pariti twongere dukande control save kugira ibe saved, nyuma tugaruke muri file assembly, browse component, dufate iyi ya mbere,
dufate iyi body tuyikore float kugira imuvinge, niyi turabona ko yamuvinga. So noneho tugiye gukora assembly y'izi body, turafata this dukore mate, tuze tumetinge n'iyi face. Okay, so turabona ko iyi yagiyeho. Nyuma twongere dufate iyi body tuze tuyimetinge n'iyi body, then okay. So turebere muri zoom to fit, turabona ko iyi body yagiyemo. So dufate twemeze, tugaruke muri insert component body 1 tuyizane, twongere dufate iyi face mate tuyimetinge n'iyi body. Okay, tuyikurure iveho, turebere muri isometric dufate iyi body tuze tuyimetinge na hano hejuru, then okay, twemeze zoom to fit, turebere muri isometric yes. Nyuma dufate iyi body yacu tuyifikisinge, turabona ko hano iyi body ishobora kuza, tukaba twafungura tugashiramo materials. Okay, turabona ko yatiriwe twayibonye. So nkaba nabakangurira gukora subscribe ku batarayikora, no gukora like, comment and share ku iyi channel ya SolidWorks Tutorial in Kinyarwanda, ko tugenda tubona ubumenyi butandukanye bujyanye na manufacturing and design. Murakoze cyane.